Christian theology chu Middle Age Hunlai khan nasa taka soi danglam le ti changtlun ani a Christian theology a hriat reng to tur thanem tak min hnut chhia ani kha amai ro chu kumzabi som panga na lai atang khan an chaw tran ni na langa khati lai khan Renaissance khan pathian thu zirna hmun chu oi nungin theology duan chhuadan thar nei du na alian hlea pathian thu zir dan thar puan chhuadan thar le tongmang thar alo pian theina tura in buat sai Hunlai ani he ngai tu na thar lo piang hi ataka kan hmu than na chu kumzabi som parukna ania chu Reformation ti in kan soi thin kumzabi som parukna khotlang theology chuan hun thar aron hu than ta a Middle Age a theology Hmasawnna khan kong thar alo sial to a khotlang lam theology a Bible a let le du na khan theology ruang am din na danglam na lian tak aron thlen ta ani Reformation khan Protestant Kohhran Chungchang aron hring chuak nuala chuan an chuasan Catholic Kohhrana po in thlak danglam na anei tir bok Catholic le Protestant inkara in bil lo na lian tak awm baka Protestant Kohhran Chungchang te inkara po in Hmasawnna alian le a historian tan chuan he hun hian poimo na sang anei ta ani Reformation awanga khotlang le politics in Siamṭhatna lo omte Protestant le Catholic Reformation awanga Kohhran Thurina anin so nge te Radical Reformation an ti te Sakhua in beina hun alawin tran na te ani awang khan hun chin chiat lak tak ani mai baka Christian theology than len na hun ani awangin apoimo zual hle ani a hun top lama kan hu Europe atanga khotlang Christian na mun sang alo dar ta kha thil chin chiat lak tak ani bok English Puritans ho Massachusetts Bay ya lo thleng thlate South America missionary Spain le Portugal mi ten mun sanga Christian na an put dar te khan theology than na ra du om taka chua hlomani Reformation hanti hian Martin Luther Huldrych Zwingli le John Calvin ate awanga Europe khotlang lama movement poimo tak Kohhran ti dan le kalphung Siamṭhatna kha kan tin zon deuh bera mithiam tamjok chuan Europe mundanga po hetiang Siamṭhatna hi a thlen ve thawa wangin Siamṭhatna ti lovin Siamṭhatnate ti in an soi kher thin chu wangin kan soi larber Protestant Reformation baka Catholic Reformation te Radical Reformation kan ti tele tuna Second Reformation ti ya kan hriat tak te hi a huamani kumsang khat zanga somni panga thleng kha chuan Reformation ti kha chu Martin Luther le University of Wittenberg Germany borvela thil thleng kha ani bera ama ero chu heti lai borvel chawa tho hian sang khat zanga somni vela tang khan Zurich a khopui pakhat Suisa po chak takin he movement hi athleng ve mek boka Zurich Reformation chuan chan sang awangin politics le theology a danglamna tam taka thlena hun kal zela Geneva a John Calvin a malakna tiya kan thria zui tak hi anita ani Reformation movement hi hriat hianga all ai lova adar sar boka antumber po Kohhran Siamṭhatna ngor ani lem lo isu sang social political le economic thlenga a khoya wangin soivek sen po ani lo ram sang a Reformation chuan je sang anei a mun pakhata theology poimo takha mun danga chuti taka poimo an lo ni kher lo bokani Protestant Reformation chanlet nan Catholic Kohhran po khan ma an lovia France le Germany in kar boya wang khan in ron khom na huai hot lok thailo ma se sang khat zanga somli panga khan khati Hunlaya an pop Paul pathum na khan Council of Trent anei puita a heta hian Catholic din hun soifia na le an mani eptu te laka in ve na turan duanga kha Council of Trent kha Roman Catholic theology a melung poimo tak ani zuita ani Reformation chu Europe khotlang lama thleng ani bera Calvinism ero khachuan khochak lam Hungary thleng khan a huam thung ama ero chu sang khat zaruk chawatang khan mitam tak North America an pema hei hian post Reformation na ron hring chuak ve ta bok ti chuan Harvard College ang te kha New England a theology hmun pui poimo masa anita a The Society of Jesus po khan missionary na ro pui tak thokin khochak lama India China le Japan thlengin an inzar phara Christian theology Europe khotlang lama intran chu khovel pum puya ngai ven anita a modern period kan ti alo thlen na tura bultran na anita ani engpo ni se Protestant ti hi soifia masaka tulome February sang khat zanga somni pakwa a Diet of Speyer in Germany a Lutheranism chu an pomjam thei to lo ti thutluk na an siam hnuwa Protestant ti thumal hi alo piang chawa khamikum vek April kha khan German lal paruk le khopui som pali ten kha thutluk na kha in ra be na ani ti inan dowa heta an protest awang hian Protestant ti hi alo piang ta ani
chu wangin kumsang khat zanga somni pakua hmalama thil thleng kha chu Protestant Reformation ti huang chunga zetel po arem chi alo thil poimo tak dang le chu Reformation chu Siamṭhatna ni mai lovin Siamṭhatnate ti ani ta ka chuan an thlen na hmun le an thu khela zirin heng paruk te hi kan ron thlang chuaka Lutheranism thlen tu German Reformation te Reformed Christianity Calvinism tia kan soi thin thlen tu Swiss Reformation te Radical Reformation Anabaptism tia kan soi thin te Anglicanism thlen tu English Reformation te Catholic Reformation Counter Reformation an ti bok te le Protestant Kohhran chunga Second Reformation te an ni a heng zong hi Reformation chuan a huam vekani ti chuan hmun sang Reformation thleng te chu amal malin kan ngai thladon ani pakhatna chu Lutheran Reformation Germany a Martin Luther awanga thleng kha ani a Luther ngai mo ber chu Thiamṭhatnate Chungchang kha ani a theology laimu ber po ani a atira chuan zirna huang chunga thleng ani a University of Wittenberg a theology zirtir dan Siamṭhat aduna awanga loin tran ani Wittenberg kha University lian tak ani lem lova Luther hawa theology an hmalak na po chuan hriat a hlo lem lo hle ma se Luther thil ti ming thang tak a 95 thesis tar chu kha ngai ven an hlo tak na chan chu ani khan October ni somthum pakhat sang kha zanga som pasari khan Roma St Peter's Basilica Sakramen Thu sumpei punnana puithiamten indulgence an shalkha adova mitam tak benga verhle a Wittenberg bial chunga thil thleng kha zawzokin an lo hredak ta ani na taka chuan Lutheran Reformation chu Watford a Luthera an Kohhran Thu'a Wittenberg a akir le Thu'a kumsang khat zanga somni pahnia lo in tran chau kha ani Luthera kha zirtirna diklo awangin died of worms in sang khat zanga somni pakhat kha na hnola annunna an hlau thon puya wang khan ama thlop tu ten wat barka an thukruwa boruwa ka dai ma chu anin khungta ani a omlo hlan chuan Wittenberg a thopui Andreas Boldenstein von Karlstadt khan Siamṭhatna chu bultran atuma ma se thil ati chiri zo ta vek maya Luthera chuan Reformation thleng tur chuan ain rol nge ya tulani ti a hriat awangin Wittenberg a chuan a let le ta ani heti huna hi chuan Martin Lutheran zirna in Siamṭhat duwa bulatran kha Kohhran le khotlang Siamṭhatna tura her anita a University a idea soi ho na ani mai tak lova chuan Kohhran khotlang le ram hruaina a mi poimo te zinga chiar tel anita a Europe ram hun zawzo ka Siamṭhatna konga sial ta ani mundanga reformer te entirnan Huldrych Zwingli te ai khan Luthera ngai dan kha a conservative zoka atira beisaina asan ngai tu chuan Luthera hmalak na kha na thleng thui lutuk lo Scandinavia ram tlem te ti ba kha chu Germany a kha na top ani deuh ber Martin Lutheran godly prince ati lalde khan Kohhran Khawngaihna Thu an nei ani ti ngai dan khan a beisai angin loma hlo lo hle a abikin reform thinker John Calvin te khan an ngai thei lo hle hei hi alan chian na chu England na le low countries a te khan ani a khang ram te kha Protestant than na hmun poimo tak ani chung khan Lutheran aya reform an zom vekani pahni na chu Swiss Reformation Reform Church lo chuana kha an ni le a kumzabi som paruk tir lama Swiss Confederation na lo thleng kha ani German Reformation kha pathian thu dik zirtir du na atang lo chuak ani lai khan Reform Church kha chu nundan phung dik in zirtir du na atang lo chuak ani ber Calvin kha hetilam hoizonga Reformation kalpui tu ber ni a hriat hlo ni ma se Swiss khopui Zurich a Huldrych Zwingli le Heinrich Bollinger te kha mahruai tu ani zok ma Reform theology-in kan ti te Zwingli te ang khan thiamna sang tak mai ma se an Reformation kalpui kha pathian thu zirtir na lam ani lutuk lova Swiss khopui sang Zurich Bern le Baizela Kohhran te tin zona anti ani ber Luther kha chuan khotlang le sak huanam Hmasawnna Thiamṭhatnate Thu kha alai mu ber ni a ngai lain Reform theology-in te kha chuan doctrine lam an boi pui lutuk lo Humanist movement te kaldan ang leklekin khotlang le Kohhran Siamṭhatna an thokani Reform Kohhran kan ti tak lo in so nge tran na tak chu sang kha zanga somthum pakhata Zwingli a tihnua ama ron thlak tu Heinrich Bollinger hnuaya Zurich Reformation alo in bun nge tak hnu le John Calvin hmalak na hnuaya Geneva a aron len tak thleng kha ani a sang kha zanga som ni atanga som ruk chung khan Reform Church chuan Zurich atangin Barna chuta tangin Geneva a hmun pui ason hret renga Geneva hian mi thiam tak John Calvin te Theodore Beza te awang khan Genevan Academy sang khat zanga somnga pakua an hmu chuak kha
reform pastor te cherna hmun pui alo ni pha ta ani sang khazaria som panga khan Geneva chu Switzerland huam chung ni ma se Reformation Hunlai kha chuan Kohhran alani a chu wangin Swiss Reformation ti a soi hi adik lel deuh ba ka tun hnuwa ming an vuan hu no chau ani reform Kohhran zirtir na chu Calvinism ti a soi ani thina Reformation Thuziaka hetianga zia hi mu tur om nualani kumzabi som parukna a reform theology khan Calvin atang chau lo po in nga na anei nuala wangin Calvinism ti top hi chu afu ber lem lo Calvinist ti hian John Calvin a zirtirna ti a khok bera a zirtirna te po kha ahnu ama zui tu ten an her rem ve shet boka wangin reform ti hi a him ber ome pathumna radical reformation Anabaptism kan neya Anabaptist ti chu baptist non ti na ni a mi in baptisma chan don chuan ama nge in mi pui ma arin na puang chuak ma saturani ti kha an thu pui berani Zwingli reformation chu sangkhat zanga somni chawa Zurich atanga ron intran ni inalanga mi then khat Conrad Grebel te ang khan Zwingli khan reformation thu pui azom tak tak lo antia athu soile athil ti ain mil lawani anti Zwingli chuan Bible chau ti kha in nga na atan mang intima se nopang baptisma te Kohhran le ram ro rel na inzom na te in dona a Christian te telve chungchang te po alapom zela chung te chu Bible zirtir na ani lo anti ani Grebel te kha chu Bible ina soi anga piang hi ataka manhal zel turani ti inan tranga Zwingli ero kha chuan he ngai dan hian Zurich a reform Kohhran chu atira ani phung atangin a hruai peng don ani ti kha a mutlang vek thung ani Anabaptist movement sang atang khan an ze thu mun alak chu thaya pon lam thu nei tu an rin lo na te ring tu baptisma an poma wanga no sen baptisma an nol na te an thil nei anin trom na te le tharum tho an du lo na te kha an ni a kumsang khat zanga somni pasari khan Zurich Bern le Saint Gallen sarkar te khan Anabaptist ho chu Christian diktak te chuan sum don na hlok na an tel thiang lova he khovel thil zong te hi chu in trom vek tur an ni a engkim mai hi anei tu kan ni vekani ti ngai dan na ya an pu a hei wang hian Anabaptist ho chu left wing of the Reformation emo radical reformation emo ti in an soi thin palina English Reformation Anglicanism awma English Reformation hi ramdanga Reformation kan hu nen chuan adang lambi khle maya ma se Kohhran Siamṭhatna awanga norna chu awm ve thowa asul su tu ber chu Henry VIII kumsang khat zanga pakua a lal thu thleng ron lu tu kha ani kumsang khat zanga somni pasari khan Henry chuan Catherine of Aragon nena anin nei na kha su ta dua achan ber po alal thu thleng ron lu tu tur alung kham wang ani an fanei chun Mary Tudor kha mei chi ani si a Henry chuan mi pafa adu ani ama ero chu pop khan anin nei na chu asut sak du lo English Reformation hi pop in Henry in nei na asut sak du lo wanga lo omani hanti top mai chu arem chi alo mai thaya ma se achan bul pui ber chu ani ti chuan Henry chuan England na pop thu nei na chu ama thu nei na in athlak sheta English nam Kohhran din chu athil tum ber ani ta ani Henry chuan doctrine le theology ti vel atui pui lutuk lova Kohhran in rel bol na le politics aboi pui ber thung Archbishop of Canterbury Ṭhan Thomas Cranmer arwat khan English Kohhrana Protestant nu ma aum tirbok kumsang khat zanga somli pasaria Henry athi khan afapa Edward the 6th khan a iron oa Edward kha no pang telani awangin thunei na tak tak chu a khon bol te kuta aum bera chung te chu Protestant lamtang te an nilon Cranmer Edward la lai po Archbishop khan Protestant in khom dan ala luta Protestant mithiam entirnan Martin Butcha le Peter Martyr Vermigli te kha England a hruai lut boka Reformation a du dan a ko mu thin ani amai ro chu Edward kha sangkhat zanga somnga pathuma aborala anram sa khuwa chu andin hun dik tak tur ala chiang thei talawani Edward chu Mary Tudor chuan ron thlak ta a ani kha Catholic lamjok ngai na tu ani Protestantism thangzel tur me mi a Catholicism choinun le tumin ma ala na samaya amalak na then khat chu amak hlom hle chung jinga langsar ber chu kumsang khat zanga somnga paruk khan Oxford a Thomas Cranmer chu mipui ma hal hlum khani Cranmer chu Reginald Pope khan Archbishop of Canterbury ni turina ron thlaka ani kha Catholic ani kumsang khat zanga somnga pariata Mary athi khan Catholicism chu ala insong hetman chi alova Elizabeth pakhatna aron lal khan khoilam hoi zawin nge ansa khuwa chu aron kalpui don ti achiang lo
Elizabeth chuan Protestant le Catholic tilom ve chungin lalnu chu Kohhran ho tulu berni turin ma ala a tichuan the Elizabethan settlement anti chumangin English Kohhran chu Reform Episcopal Church ni turin Protestant Thurin le Catholic in khom dan kai kopin alo piang ta ni tuma kha an lungoi tak tak lova ma se England kha Sakhwana awanga in hir hona laka filim ta a Europe mundanga in beina angkha an pumpel pha ta bokani pangana Catholic Reformation kan nei bok Catholic Reformation anti hi kumsang khazanga somli panga a Council of Trent an man tran tir lai atanga Roman Catholics a har tharna lo om soinan an mang thina thuziak masalama chuan Counter Reformation ti in an soi thin ahming ang hian Roman Catholics in Protestant Reformation thangzel tur an daulet na ani a amai ro chu Reformation an daulet dan ber chu Protestant hawin an beina manga an Kohhran chunga anin siam remna ani bera chu wangin Protestant Reformation chanlet na na Roman Catholic Kohhran chunga Reformation lo thleng ani bera ni chu Europe marlama Protestant Reformation in anglai poimo ang thokha Catholic Kohhran Siamṭhatna hian senglu ani a abik in Spain le Italia Council of Trent khan Catholic Reformation hruai tu ani angin Catholic zirtirna a thuhar sa deute aron soifia Pietism te omdan chungchanga te Kohhran in thunun na te zirna chungchanga te le missionary na te Siamṭhatnate izia anron chop chuak ani Kohhran chunga Siamṭhatna lo omte kha religious order shanga Siamṭhatna omte khan atran pui na sa hle a order thar anron pian pha ta bokani Jesuits te angkha Catholic Reformation kan huna langsar deuh te chu Bible le tradition chungchang an soina te rin awanga thiam channa chungchanga te le Sakramen shang an soifiana te han ni a Catholic Reformation awang hian Protestant le Humanist Siamṭhatngai anti ho te kha Siamṭhatan ni pha bokani history a hian hun lian tham tak a thlenzo hian thil a chol duk hun hi awmzui tlang pui thina Reformation po hi abang chuang lo Reformation laya zirtina ro pui tak tak te vonnun an du wang ni mana Post-Reformation huna khan theology thuk tak zirbik na lama an kalna sa ema mumal taka theology shang duan chuana konga ma an son pha le Protestant Orthodoxy ti chu kan lo mel hriat pha ta ani chu kumzabi som paruk na top lama Lutheran le Reform theology felfai taka an duan chuwa soinan an mangta ani Calvina thi nu khan method tharin ngai vena hlo trana chu felfai tak le mumal nei taka pathian thu chu thliar fela chipchiar taka soifia kha ani Reform theology ante khan an mani eptu Lutheran le Roman Catholic te chanlet nan an mangthin Aristotle zirtir na kha Calvin khan ngai sang viaw lo ma se lamtanga an nei zui tabok Calvin zirtir na dik zia le Thuziaka in mil lo na awm lo ani ti tran chanatan Calvinist then khat khan Aristotle Thuziak an mangtang kaya an theology chuan bel chiana dolani ti fia tu atan an mangthin ani Reformer te sul nu von nun nan le so nge na turin Christian theology puan chuadan thar aron chuak bok chu confessionalization anti a Christian Thurin Confession of Faith be chana theology duan chuana ani entirnan Augsburg Confession angte kha tichuan Protestantism chu alawin so nge tak deuh dewa khan Protestant pol sang inkara in epna alo omtranta a abikin Lutheran le Reform Kohhran ho inkara Protestant le Catholic inkara in epna lo om to ang mai kha aron ni zuita ani hetianga anin epna hi engwanga lo om nge ni ti hrethiam tur chuan Europa an politics din hun kha hriathiam masakangaya abikin kumzabi som paruk na toblama Germany kha sangkhat zanga somnga chawa khan Germany ramsang sanga Lutheran le Roman Catholic kha anin so nget ve to a Roman Catholic omna lama khan Lutheran lamtan thanzel na kong om to lo chu wangin Lutheran thuziak mi te khan zirna in lama than la in an zirtir na chu Bible ne na in milani zia tarlan lama tan an la zualta a chutianga anti chuan Roman Catholics lam khan an Kohhran zirtir na hi adik tok lawani ti in Lutheran lama an ron pen an beisai ani ama ero chu an beisai angin thilakal lova Roman Catholic lam khan ama ayana sazokin Thomas Aquinas ate thuziak be chanin systematic theology mangin aron changlet zual sawa sangkhat zanga somthum paliyadin Society of Jesus anti kha Roman Catholic Kohhrana an thluak bur ni turin aron pian pha ta hlau thungani an mithiam langsar zual Roberto Bellarmine le Francisco de Suarez te khan Roman Catholic thlawang kha thiam takin an hautrin Germany din hunchu sangkhat zanga somruk somsari chawa khan abuai chual zuala
achan berpo Lutheran ho huam chunga Calvinism aron lu ve tak wangani tichuan Christian Paul pathum lian tak Lutheranism Calvinism le Roman Catholicism te chu mun pakhata nget takin an ding ta hlomani chu an zawai mai chuan an ni na dik tak enge ni ti soifia tumin ma an langor hleveka an hun to na wang chuan Lutheran ho chuan Calvinist ho laka an dang lamna te Roman Catholic laka an hran na te chu an soina sat angai zualta ani an ni na soi chiang tu berle an dang lamna ti chiang tu ber chu an doctrine theu te kha an ni a keini chuan hetiang hi kan ringa an ni chuan khatiang kha an ring ti in an in bei thin chu wangin kumsang khat zanga somnga paku atanga sang kha zuruk somni pani inkar kha period of orthodoxy ti in an soi thin nge a Protestant le Roman Catholic a po an theology-in te khan an thurin theu te kha felfai tak le ngai tu na thiang taka duan chua an tumzual Hunlai ani Lutheranism le Calvinism te hi kongtam taka an inzul em maya evangelical an ti ve a an Hunlai a Roman Catholic zirtirna an du lo te po kha ani nang deuh vekani ma se in clear shanan mamo a an doctrine chuan Lutheran le Calvinist te chu inang viau ma sela in mil lo na lian tak pakhat an naya chu ruat lok thurin chungchang ani kumsang khat zanga somnga pakku atanga sang kha zuruk somni pani inkara Calvinisten ruat lok thurin an soina sat em na san po Lutheran ne na andang lamna ti chiang tu ani wang ani pakhat heti Hunlai hian Hmasawnna duom tak pani kan hmu a pakhat na chu theological method thar nei du na ani Luthera le Calvin te kha chuan method lam kha an buai pui lutuk lova an ni tan kha chuan theology chu dik taka Bible ril fia kha ani ber Calvin le khabular tak institutes po kha biblical theology kan ti huang chunga mi turang hi anni ama ero chu Calvin naron chunjom tu Theodore Beza Genevan Academia an director te kha chuan ama kan soi to ang theological method kha anon ngai poimo viau to a awmzia nei taka an thu le hlarem fela theology duan chu kha an thu pui ber ani chhota ani pani na chu systematic theology a Hmasawnna kan hmu kha ani a Lutheran Calvinist le Roman Catholic theology a khan scholasticism kan ti khan bu a khur het ta viau maya chu wang chuan systematic theology bel chian dol tak tak alo chuak ta sup maya Thomas Aquinas sa summa theology tenen po a Khawngaihna za pui om lo tur anom nual ani chung te chu chip chiar le bel chian dol taka Christian theology puan chu atumna an ni hloma an din hun so nge na tu le an mani ep tu te din hun thria na tura an ti ani ber Reformation zo khan Protestant le Catholic a po theology a in so nge du na in na chunjoma Protestant chunga chuan Lutheran le Reform lama khan period of orthodoxy kan ti khan aron chunjoma hemi zul zui deuh tho hian mun thuma Post-Reformation Movements chu langsar takin kan hmu pakhat na chu Roman Catholic lama ani a Council of Trent nu a khan Catholic tradition da chung nun na lian tak kan hmu a pani na chuan Puritanism kha anon lar chhota boka khata kha chuan tharau lam le ni tin nuna an thurin te man tangkai dan lam an soi war thunga pathumna Pietism ve thung kha chuan doctrine lama kalnat lutuk na khan ring tu ten an rin na an nun chu pui konga harsat na athlenani an ti thung heng te hi amal malin kan thlir zuanga pakhatna chuan Catholicism tihnghehna chungchang kha halo soi masaila Council of Trent kha Catholic Kohhran Reformation an chan let na ani bera an na tho langsar zol te chu heti hian a khai khom theiang pakhatna chuan Reformation lo chuan a chan ber Kohhran chunga corruption le thunei na man sual te kha ti re tumin thei to pan chu ani panina chuan Council of Trent chuan Catholic zirtir na poimo zual an chop chuaka abikin Reformation awanga in nial na lo chuan te kha entirnan Bible le tradition in lai chin na te thiam chantir na chungchang te le Sakramen ni na le ana tho te kha thil chin chiat lak tak mai chu Trent khan Isu Krista chungchang emo Trinity Thurin emo an soi lang lo achan berpo Protestant lam khan an mani beinan aron man lo wangani tichuan Roman Catholic chu Protestant beina chang le turin ain buat sai thato hle maya kumzabi som paruk na top lama kha chuan Catholic kha inrin tok na nen an din hunan so het to a chu Protestantism in a beina ra ani inrin tok na an nei to ani ti lan chu na chiang tak pakhat chu Kohhran pa te Thuziak an man dana khan mu thaya Protestant in Kohhran pa te Thuziak an man dana khan an hlotin em awangin Catholic lam khan Kohhran pa te Thuziak entirnan Augustine te kha Protestant lam trang ni vek mai khan an hmu mana ama ero chu kumzabi som paruk na top lama kha chuan Catholic theology an te khan
Kohhran pa te Thuziak le an din mun ain thlop thle ani ti tilang turin an Thuziak te kha an mangrim ta viawani chungzinga langsar tak chu Marguerite de la Bini Thuziak Bibliotheca Patrum Library of the Fathers a khan a hmu theya kumsang khat zanga somsari panga khan volume riat lai ati chuakani heiba ka hian Antoine Arnaud le Pierre Nicole te Thuziak po kan hutel bok Catholic lamin an din hun an so nge tak dek dewa khan an zirtirna te chu ti danglam lovin atira tangin angai rengani ti thu an tlang au pui tranta a hemilam ziak tu mingthang ber chu Jacques Beninia Bossuet kha ni a ale khabu History of the Variations of the Protestant Churches kha Roman Catholic le Protestant in beina man ropui ber pakhadani ta a Bossuet ngai dan chuan Catholic zirtirna chu adanglam ve ngai lova Protestant chu atira Christian zirtirna atangin apeng thui to a thil tharan chin belba ka awmzia tam takan hnol bok nen chu wangin Orthodox ti ani thei to lo ati isua zirtir te khan thu tak chu an hlan chhong zela chuan thar lo awmzia po hian von him tlat turani ati a awla semper hiadem englai po ngai reng ti kha Catholic ten Protestant an beina ber ani zuita ani Post-Reformation Movement kan hmu na langsar tak dang le chu Puritanism ani a English mang khovela theology poimo ber te zingami kumzabi som parukna England lo chuak kha ani Puritanism anti kha Reform Orthodoxy peng pakhat angin angai theya anni chuan ataka rin na nun chua puile nun chom na lam an ngai poimo zuala Puritan theology-in larzual William Perkins William Ames le John Owen te kha Beza theology kha na kai hroi thui le ti hriat theya abikin isua thi na chungchang an soidana le pathian engkim ti thei ani na le thlanbik te chungchang a khan tunhnaya hian Puritanism chuan pastoral theology lam an thlorbing ta dewa kumzabi som pasari na a an milangsar zual Lawrence Chedderton John Dot le Arthur Hiddlesman te kha helam ziak na sa zual anni Puritan a pastoral theology in aton san Hunlai ber chu Richard Baxter a rongbo na le Thuziaka te kha na ron langa ani khan sangkha zaruk somsari pathum khan lekhabulian zet mai Christian Directory chu ati chuaka alekhabu chu hlomlia thenin nitin nuna theology kan man tangkai dan tur azia mase alekhabu te zinga larber ero chu Reform Pastor ti khani a khata khan rongbol na chungchang kha Puritan thirna atangin aron ziakani Puritanism chu England ramaron ir chuak ni ma se Hmasawnna tak anei na chu New World ta ani a chu North America le South America te anni King Charles pakhat na ro rel na khir takawang khan Puritan tam tak chuan England an chua sana North America lama anin beng bel ta hlomani heiwang hian North America a Christian na kha nasa takin Puritanism hian a thununa American Puritan theology-in lar ber chu Jonathan Edwards khani a ani khan Puritan hoin pathian chungnun na anda poimo na le mishing fin na manga zona tam tak lo chuak thar te kha a me rem thiam em maya Edwards chu tharau mi ti a hriat ni ma se kumzabi som pariana toblama Great Awakening hnuwa kha chuan a theology kha ni tin nuna man tangkai na lam aron lar ta zokani Puritanism chu kongtam taka abikin Christian nun an soifiana Pietism nen ainzul le a chu tuna kan soi tur hi ani Protestant ziding chunga khan Orthodoxy kha alar chhota hle maya a thatna le afam kim tok lo na achiang chhotul tul maya ni a thatna ber chu Orthodoxy chuan Christian thu tak puan chu kha mishing ngai tu na fim mangin nget takina hum hima thurin dik le rin tlak nei du na alian em bokani chuti rualin thiam tak le moi nai taka thu puan chu an thu pui ta hle maya ni tin nuna man tur mila theology puan chu lam an hlam che ta fau mai ani ti chuan Pietism an ti chu Latin pietas pathian anna ti atanga la in ni tin nuna Christian doctrine poimo zia kalnat pui zual ho soina nan mangthina atir lama khachuan an mani eptu ten anti el na tongkam ani ber Pietist movement chu Philip Jacob Speneran Pia Desideria ti lekhabu ati chu atanga ron intran nia ngai ani bera heta hian Spener chuan kumsom thum in do hnuwa German Lutheran Church adu khoblo thule ti har thar le adu da na ziaka chuta thupui ber pakhat chu mimala Bible zirani arot na chu academic theology-in ten an ngai theivak lova ama ero chu German Kohhran Chungchang khan atlana hle maya Pietism chuan Kohhrana Siamṭhatna chuan ni tin nuna Siamṭhatna akengtel turani anti Pietism chu England le Germany a kongsang sangina thang chawa a choi nung tu mi poimo tak zinga soimai mi alo tur pahni anom pakhatna chu Nicholas Zinzendorf ani a
ani khan Pietis Paul pakhat Han Hutter anti chu Germania kho pakhat Han Hut anti mingchoya phua chu adina du fir lutukna le mishing ngai tu na da san lutukna atain la sangin zinzendo fa chuan thinlung sa khuwa ati chu aron soi war le maya Krista le ringtu in kara mimal in lai chi na duom taka om turani ti asoina ani chik taka ngai tu na lam ain feeling poimo na ada langsar hle a chu annuwa romanticism kanti Germana ron lar chhota bultran na ani kanti thayang zinzendo fan mimala rin na puan chua ada lan sarna chu a awhla rin na nung tia khan kan hmuwa Protestant Orthodoxy hnuaya Thurin le Thuvon nun na nei lo laka thlir hran atum na ani he ngai dan hi annuwa FDE Sklier Maha an aron chom nung le a annuwa Englanda Pietism senglut tu angai John Wesley khan aron manglar le bok John Wesley kha England Kohhran Chunga Methodist movement ti chuak tu ani a annuwa Methodist chu Kohhran thar aron ni ta ani Wesley chuan chandam kan ni to chung po in rin na kan latla chamani ti in rin na nung nei atul zia le Christian nuna apoi mo zia chu mei sang kha zasari somthum pariata Aldersgate Street a apian thara tang khan nei trana chuti lai chuan maktak main kalum up mayani ati Wesleyan Englanda deism ngur chuai tak mai ang nilowa Christian ni tin nun nung tak mai athu puya wang khan Englanda harna rau pui taka thlengani Pietism hi chi sang omin in ang lo shet hloma se ring tu nol pui zinga rin na poimo zia athlen tirani tichuan Reformation in Ṭhan tira tanga Post-Reformation thlengin theology-in langsar tak kan nei tanuala theology-in zinga po langsar zol pathum rilru anron langmala Martin Luther John Calvin le Huldrych Zwingli te kha an zinga po hian ahmasa pahni te hi an poimo zual hle ani Zwingli apo kha akalna lama chuan hriat hlo takani chung khan Luther le Calvin ate thuzia dan le hu khang an nga na khan a hlia khu hne hle ani amai ro chu kumzabi som parukna tok lama kha chuan thupui thar le isu dang aron chuak bel zel taka khan theology-in ro pui tak anon chuak tanuala tuna hian apoimo zual mi pariat chanchin kan soidon ani ama sabera chuan Martin Luther kha University of Arfa ta zir chuak ani a atira chuan Augustinian Monastery a theology azirma khan a chazirani ma se kumsang kha zanga som pahni aron ni me kha chuan University of Wittenberg a Bible zirna professor ani to a Bible shil fi na sang Psalm Rom le Khathon Galatia le Hebrai te azia kani heng Hunlai hi chuan Luthera theology kha ain hlom fel chholai ani a abikin thiam chantir na chungchang a soina khan chik taka Bible azirna awang khan a Hunlaia thiam chantir na thu an soifia na kha adu khoblo hle ani Martin Lutheran mi pui hriat a hlona hmasaber chu sangkha zanga som pasaria indulgence chungchanga thesis somkua panga ati chu khan ani a chu Leipzig disputation anti khan aron chunzoma chuta chuan scholasticism asoi selna na tak kan huta ani sangkha zanga som hnia lekha bu poimo tak pathum ati chu boka wang khan theological reformer ti minga cherta a appeal to the Christian nobility of the German nation tia khan Luther chuan na takin Kohhran Siamṭhatna amamo thu aziak doctrina le ti dan phunga po kumzabi som parukna Kohhran te chu thuthlung thar Kohhran atangin an peng thui to hle ni ina hmuwa a German thu thiamna le fin awang khan athu soi chuan mi te beng averle zual pha hle ani he athu ziak hlotlin na hian Luther chu atitrang le zuala Babylonian captivity of the Christian church ti chu achu chunzom le ta a he thu ziak khong taka hian Luther chuan chanchin tha chu Kohhran sala atang ani ti na ziak pui thiam te in kai hruaina fet tak le sakramen the dan khir tak te chuan chanchin tha chu tan ina akhunga Kohhran chu chanchin tha chhe hlo ni tur ani lai khan chanchin tha ho tu a in ngai ani atia he angai dan hi the liberty of a Christian tia khan ron chunzomin rin awanga thiam chan na in Christian tenuna ra tha achwa dan tu ratar langani Luther kha reformer zinga po thu thiam ber tia chalnga mani a chuti chungchuan theology thuziak lian tham ti chu ero anei lo thung athuziak tam tak kha in hnialna omte chanlen na atana azia ani hloma Catechism pahni azia te chia kha systematic theology tia soithei tur akut chuak om chun nanni athuzia te kha academic theology kan ti huang chunga senglo ni hlom lo ma se Christian ngai tuana a Luthera theology in ngonga nei thu je ero mu mai thayani lo Antinan theology of the cross ati sangkha zanga som pariata Heidelberg disputation na ati chuat te khan kumzabi som ni na theology a po hnu ma alaron na ya Jürgen Moltmann ale khabu crucified God ate khan kan hule ani pahni na Huldrych Zwingli Swiss reformer Huldrych Zwingli kha Switzerland kho chaklama
puithiam na atho ma khan Vienna le Basel University atangzir chuak ani a ani khan Christian humanism kha atoi pui hle maya abikin Erasmus Thuziaka chu a Hunlai Kohhrana Siamṭhatna apoimo ni na ngai ani sangkha zanga som pakwa khan Zurich khopuya pastor ani a chuta Kohhran puiber the Great Minster pulpit kha angai dan puan chuana atan amang tangkai hle ani atira chuan Kohhran mi te ni tin nun Siamṭhat kha athu puibera ama ero chu huna local zela Kohhran pathian thu pom dan adu khoplo te kha asoi sel tanta a abikin Sakramen Chungchang kha tichuan Sakramena hian Krista chu atakin omlova athi na hriat rengna ani ti thu soinan Zwinglian ti hi alo chuak ta ani Zwingli chu indona borala ama ero chu Reformation rondar tanna atan abikin Switzerland khochaklama khan atho hlok berte zinga mi ani ma se Luthera le Calvin te anga hu hanga chu ani phatalova achan berpo athuziak kalmanga anni pahni angkha aphak lo uwang ani ber aming tak hi ziadan sang a om pathumna John Calvin kannaya French reformer John Calvin kha English Thuziaka John ti ani boka Paris marchaka noyona sangkha zanga pakwa khana lo pianga azir chuana University of Paris kha scholasticism a chum min ani a annuwa humanist lamrongkai University of Orleans khan civil law azir le ani atir lama khan pathian thu mumal taka chui bing na lam kha atui pui hle a ama ero chu kumsom ni atlin chhohnuwa khan Paris reform movement kha atui pui ta zoka khawang khan Bezela atlan chu angai pha ta hiala hun local zela Geneva ain beng bela chuta chuan Protestantism sangkha zanga somthum panga khan ain letta ani kum sangkha zanga somruk palia aboral me khachuan Calvin chuan Geneva kha khovel pum huap movement omna siam man to a chu movement chu aming choin Calvinism tia kan hriat hi ani a khovel history a intellectual movement poimo berle Khawngaihna Thu bertia chalngam ani ta hialani Reformation bultan tu ti ai khan annuwa chuan thar lo chuak de khan systematic theology poimo zia an muchiang jok ma a chungzinga langsar ber chu John Calvin a khani ani khan evangelical theology fel fai tak Bible in khatlat mai nei kha Catholic hau beina chan let nan apoimo ani ti muchiang le a sangkha zanga somthum paruk khan lekhabu lian lo tak Institutes of the Christian Religion ti chu bungruk chi anein ati chuaka annu kum somni borvel kha heta athuziak bel chana turzia nan huna manga sangkha zanga songa pakwa a azia zo me khachuan ale khabu chu bung somriat ani to a bulia athen sangani tichuan kumzabi som parukna a pathian thuziak kan nei zinga poimo ber ti hiala chalngam chu kan lo nei ta ani Palina Teresa of Avilà heta thuziak mi kan soite hi chu systematic theologian ani tlang puya Teresa of Avilà ero hi chu a pathian thu soida na danglam dewa mystical theology kan ti mizoten araw hle mai kan ti tu rangchi kha ani Teresa ngai dan chuan theology chu mimal le pathian in lai chin na ani turani a chu mishing trong hian a soifia phalawani ati Teresa chu Carmelite ani a chu kumzabi som parukna toplama Spain at haraw lam hartharna ro pui taklo chuak zinga mi ti na ni ale khabu mingthang ber chu the interior castle of the soul ti khani a khata khan Trinitarian Thurin be chana mangin pathianin ami te thin lung ati ena athlak danglam dan azia trong China thanlen na chuan pathianen in pol na thuk jok min nei tir thayani ati a Teresa chu Pop Paul parukna khan sangkha zakwa somsari khan Doctor of the Church ti na puanga meiche zinga he choi moina dong masaberani pangana Theodore Beza a French ming Theodore de Beza kha Calvinist ani a sangkha zanga somnga pakwa atanga sangkha zanga somkwa pakwa thleng khan Genevan Academia Theology Professor ani ale khabu mingthang tak Theological Treatise ti volume thum zeta chuakha Reform Theology Aristotle langai dan zulzuya aduan chu ani a Calvin Theology von himna le soifia na ani bera abikin ruat lok thurin le chandamna thu chungchang a soifia na ani Thren khat chuan a soifia tumna lama hian Calvin a soidan ni chi lovin azia kani antia Thren khatero chuan Calvin a thuziak chun zomin ngai sual theilai omte chul mamna ani anti thung parukna Johann Gerhard kha Lutheran Orthodox theologian poimo berte zinga mi ani a kumsang kha zanga som paruk khan University of Jena a theology professor tura ruat ani a chuta chuan a hun pum puya mangta ani Gerhard a chuan mumal taka Lutheran theology duan chuat chu Calvinist hawin an beina chanlet nan apoimo ani ati a sangkha zanga somni pakhat khan Lutheran systematic theology ruang am chu
Philip Melanchthon khan lokai communist ti le khabu ti chuakin lo buat sai to a Gerhard chuan ron chun zomin Aristotle langai tu anazul zuin lokai communist theology-kai ti in ron ti chuaka kumtam tak chung chu Lutheran theology in nga narin tlak ber ani chhota ani pasari na Roberto Bellarmine Council of Trent nuwa Catholic theology in hun duom tak an nei chholaya theology an mingthang berte zinga mi chu Roberto Bellarmine kha ani a sangkha zanga somruk khan Society of Jesus azoma annuwa sangkha zanga somsari paruk khan Roma theology professor ani zuita a hedin mun hi sangkha zanga somkwa pakwa thlenga chela tichuan cardinal ani ta ani ale khabu mingthang ber chu disputation concerning the controversies of the Christian Church ti kha ani a chuta chuan Protestant ten an beina chan let nan Catholic theology rin tlak zia azia kani atobera Jonathan Edwards kan naya Jonathan Edwards kha American zinga theology an ropui kan riat masak ber ti hi mitam ber ngai dan ania mi thanem tak lo chua bel nual to ma se American zinga Christian theology an ropui ber nia ngai mitam takan la omani Edwards chu East Windsor Connecticut October ninga sangkha jasari pathum khan lo pianga apa kha pastor ani a sangkha jasari chawa khan a Kohhran enkol na hnuaya harna athleng chhomol mol mayani September sangkha jasari som paruka Edwards chuan Yale College New Haven tuna Yale University ni ta hi azoma annuwa sangkha jasari somni palile sangkha jasari somni paruk inkara khan zirtir tu ani a kumsom pasari borvel ani in Edwards chuan pian tharna changa Timothy athon khat bung khat chang som pasari a chher chuan pathian ro puina le athil ti theina chuan aril ru a hne ta hle maya annuwa zia le dan chuan kha thu ka chher lai khan ka thin lunga hian pathian ro puina chuan min ron lu chu ani ber hian ka ria ama kala ton ngai reng lo thil dang lam tak ka tongani ati Edwards chu sangkha jasari somthum pali thumnga a Great Awakening lo thlenga khan asul sutu berani a kha a Hunlai tharau lam har tharna poimo ber tia chalnga mani sangkha jasari songa pasari khan Edwards chu College of New Jersey Princeton tuna Princeton University a hian president tura somani a ama ero chu akumle lok Mars ni somni pani sangkha jasari songa pariat khan smallpox awangin Princeton a aboral ta ni Edwards chu pathian thu thiam tia hriat hlo ani a Puritan writer zingami tharau lam choiwong du tu ten mihring fin na soinep an tumlaya thiam taka fin na le tharau mi na kai ko pathuziak thin ani tichuan a hlom to bera hian theology Hmasawnna kan hmu te kan soile anga Reformation khan a huam zau em awangin an thu chai point a huam zau ema kumzabi som parukna a anin hnialna pui berle anhu kumzabi som pasari na hnulama po an la chhun zom chu Christian Theology Thuhnar bertur engeni ti chungchanga ani a chu Thuhnar an ngai dani na hrin doctrine hrang lo chuak te kha amal malin kan soi chhodon ani Reformation ziding kha chuan Christian tradition thar ron ti chuak kha an thu pui velawa tradition lo om to sa ti dika Siamṭhat kha an thu pui berani Christian theology chu Bible in ngatlat ani reng turani ti in Lutheran le Calvin te khan Christian theology Thuhnar pui beratan Bible kan kirle turani antia an awla Bible chau sola scriptura ti kha Protestant reformer te hriat hranna ber ani ta a Bible chau hi theology Thuhnar ta na poimo le mantur om chunani ti ngai dan an nei amai ro chu kan la soi chun zamanga tradition poimo na an hnol vek ti na ero ani lo hetia Bible da chung nun na alo lan sar tak viawa chuan ngong lian tak tak anei ngala pakhatna chuan engrin na po Bible a tran chan nget tak nei an ni lo chuan nol mai tur an ni ti ngai dan lo chuaka entirnan reformer te khan isuanu marikha bo chiat na awanga sual nei na ti boy ani velo ti thu Immaculate Conception khan Bible a tran chan nei lo an tia an nol ta ni panina chuan Kohhran Chungchang Bible poimo na aron ti thar zuala Bible shilfia na ne na sermon te commentary te le biblical theology kan ti Khawngaihna Institute ang te kha Reformation zia rang aron ni zui ta ani Council of Trent khan hi an ron chang le ta Bible le tradition hi in ang rengin Theology Thuhnar kan mang turani an ti thung panina Khawngaihna Thu kan hmua Reformation hun tir lam kha chu Martin Luther thu le la kha ani bera Pelagius zirtir na in Kohhrana hruai sual to ani ti in Luther chuan rin na awanga thiam chan na chu angai thlatu apiang in an chang thei ani ati a engtin nge pathian Khawngaihna kan chan theiang ti zo na chu rin na chau sola fide ti awla khan Europe khotlang lam kha chu atuam hne hle a Kohhran mi thanem takin an tuipui ngal hle ani
rin na awanga thiamchanna thu hi Lutheran Reformation huang chungami ani bera Calvin kha chuan he ngai dan hi pom chungin Reform Theology a ngai tu na poimo tak mai ron ti chuaka ani chuan khongai na le thiamchan tirna aya khongai na le ruat lok thurin aron soi kop thung Reform Theology an te kha chuan pathian khongai na ti chu pathian in misual thiama chan tirna ni lovin mishing in aphu reng wang le athil ti that wang ni lova pathian in athan na ani zo kan ti chu unconditional election an ti a kan phu lo khongai na kan don soina ani Council of Trent le annuwa Catholic Theology an te kan hei hi Augustine zirtirna soidang lamna ani an ti a athu soidik taka khan kan kir le anga yani an ti thung Protestant hawin rin na awanga thiam channa an soi hi chu thuthlung tharing Christian te thil tha ti tura min fuina nen ain mil theilo an ti a chu mai baka Augustine an thiam chan tirna soi kha an lakoya thiam chan tirna ti chu midika pomna ti in an rilfia ma se midika siamna ani zo kani an ti pathumna Sakramen Thu sang khat zanga somni chawatang kha chuan Reformation huang chunga khan Sakramen chu mu theilo pathian khongaina tarlan na ani ti ngai dan nget taka om to a heta Sakramen le thiam chan tirna thu soizom na hi Martin Lutheran Wittenberg ka athopui Philip Melanchthon na ron duan chu ani bera ngai vena hlo hle annu loka in hian la lian tak chok chuak tu ani zuya reformer te kha Catholic nen Sakramen Chungchanga an ngai dan ain sual na sa hle a chu mai ba ka Luthera le Zwingli po kha lalpa zanria hian Christa chu ashringa shanin atel ngei lo Chungchanga na takina in nialani Council of Trent kha chuan an ngai dan sa wong nungin Sakramen an nei zat le ani na chu an pom chun zom zela Lutheran le Reform te khan transubstantiation anti lalpa zanria kilna a changle wine hi Christa taksa le thisen nge yani ti kha na takin doma se Catholic lam chu an tran na nga ya an tang reng thung palina Kohhran Chungchang Reformation bultran tu te kha chuan Khawngaihna Thu kha an boi pui berani lain an ni hnuwa reformer lo chok le te kha chuan Kohhran Chungchang an thu pui hle thunga Catholic Kohhran in Khawngaihna Thu apom dan atanga anin lak tran taka kha chuan reformer te khan an theology ne na in mil Kohhran nei du na an ron nei ta a Europe khathlang lama khan evangelical Kohhran thar ron piang ta nual ani Luthera kha Khawngaihna Thu choilar tu ber ani lai khan Martin Butcher le John Calvin te kha Protestant Kohhran lo than chona na thohlok ber te an ni thunga an zirtir na chu khovel pum huapa Christian na zia rang din tu ber ani chota a abikin kumzabi somni na toblama hemi chan let nan hian Council of Trent chuan Kohhran in rel bol na le pui thu na an ron soi wong thunga Kohhran chu pathian din le pathian in ami te ada na munania chumi pon lama chuan chan dam na chan thei ani lo an ti thung pangana theology Thuziaka Hmasawnna kan mu a kumzabi som parukna a Protestant Reformation in ahrin chu poimo tak mai chu pathian thu Thuziak chuanom tak tak an Hunlai a theological issue poimo deuh te an chaina kan munual mai kha ni a Reformation in akentel lian tak chu an ngai dan so nge na tura Thuziak rin tlak tak chop chu kha ni ti chuan chung an Thuziak te chu hlom sang pathuma then thaya pakhat na chu Catechism Christian rin na puan chu na Reformation thirna atanga zia no pangte zirtir tura an buat sai kha ni a panina Confessions of Faith Christian Thurin Reformation huang chunga mi ten theology an tran hun an tarlan na ni a puitling chiar tura ta na ti ani ber pathumna systematic theology changtlung takan hu boka Melanchthona lokai communes le Calvina Institute te kha felfai taka Lutheran le Reform theology soifia na le humhim na anni heng Thuziak hlom sang ta hi amal maling kan soi zui donia Catechism hi Middle Age Hunlai khan mu turom to ma se manlar ani tak chu Reformation Hunlai khan ani a sang kha zanga somni pariat ni ko a Saxonia Kohhran ho tlo tumin Luthera chuan an pastor te le Kohhran mi te khan Christian zirtir na tak kha an lo shemu mal lo hle mai ti amu chuaka minol puin Christian zirtir na tlang puital chu an hriat nge atulani ti in malak dan turangai tu ta ani ti chuan Hmasaberatan German Catechism ati chu April sang kha zanga somni pakwa khana ti chuak ta a ama ero chu anu zela Greater Catechism ti a hriat zui ani ta ani chuta chuan thu som pek te Apostle Thurin te le lalpa tong trai na te kha chipchiar taka asoifiana aumani chu Sakramen pahni baptisma le lalpa zanria chungchangin na chunzoma ama ero chu du thu asam lo hle maya zir tak tura buat sai ai ma in ama a sermon zingami athur chu an ni bera chu wangin a hlo tlin turangin a hlo tling talawani annuwa mei sang khan zanga somni pakwa khan Lesser Catechism ati chu achua le a
aming ang hian hria thiam olsam tura tongkam tluang tlampa ngai zoka azia ani thunga minol puin an hria thiam awangin a hlotling hle thung Lutheran sikul hawa khan an mangrim hle a zona le chana anga azi awang khan zirati nuam bokani thilpoi mo tak mai chu heng Catechism pahni sangkha zanga somni pakua ati chuate hi German tonga ji an ni ve ani amang tu de kha German ani awangin khawang khan Luthera chuan Latin amang do lo achan berpo achiar tu tam tak khan an hria thiam don lo wang ani reform Kohhran te po chuan hetianga Thuziakin ra du om takanei chu an mu mai lawa ti chuan Calvin khan Geneva Catechism chu sangkha zanga somli pahnia French in ati chuaka sangkha zanga somli panga Latin in ati chuak bok he Catechism hi reform Kohhran huang chunga kum sangkha zanga somruk pathum thleng khan an mangrim hlea khamikum khan Heidelberg Catechism aron chuak zuita a Germana reform Kohhran aron than tuan viau ta ka wanga he Catechism hi ron piang ani Elector Frederick III Khan reform theology-in pahni Caspar Olevianus le Zacharias Ursinus te chu Kohhran Chungchang man thei tur Catechism bot sai turin ruata tichuan German tongin zona za somni pakwa omna chu anti chuak ta ani Protestant homin Catechism an man tangkai dan an mu chuan Catholic lampo chuan an bot sai ve ta a atir lama khan Catholic Catechism chuan zona le channa anga zia kha anti ngai lo hemi entirna thatak chu sangkha zanga somthum pasaria Johann Dittenbergera Catechism kha ani chuta chuan Apostol Thurin te Thusom pek te Hail Mary te le Sakramen pasari an soifiana te hachuang ani ama ero chu zona le channa anga ti chu kha a hlotling jok ti an mu nuwa khan Peter Canisius Catechism pathum sangkha zanga songa pali atanga ngaria ta anti chu chu zona le channa angin anita ani Reformation in Bible an da chung nun zia chu kan soito a ma se chu ti chung chuan Bible chu hrilfi angai ani radical reformer te nen thu in chu an nei tak nu a phei kha chuan Bible hrilfi dan tur chung changa ngai dan nget tak nei atul zia aron lang chiang le zuala Reformation tin hun tak chu enge ni ti chu ti china tul ta hle maya chumi atan chuan Confessions of Faith Thurin puan chuana chuan mangta ani Bible thu neina anda chung nun em rual khan hun local to a Christian nol puin an pom dan po anda poimo em thawa chu tradition one ti in an soithin ti chuan Protestant theology an ten theology an duan na an ngai poimo em thil pathum chu anda poimo dan in dotin heng te hi an ni pakhatna Bible Reformer te khan Christian rinda le zirtirna a thu nei tu sang ber chu Bible ani an tia panina Thurin Creed Thurin chi sang Apostol Thurin te Naisia Thurin te kha Kohhran masa ten lungrual taka an pom ni nan ngaya Bible hrilfi ana puitu tangkai taka an ngaya ni hetiang Thurin thu nei na hi chu Protestant le Catholic te khan an pom ve ani pathumna Confessions of Faith confession hi chu Creed kan ti ne na sang hreta hei hi chu Kohhran malbikin an duan chu ania Entirnan Augsburg confession kha Lutheran Kohhran te khan thu nei na nei nan ngaya Paul dang te chuan an pom ve lem lo hetiang chi hian khopui hmun engmo bik te khan confession hi an nei bok First Confession of Beza le Geneva Confession te angkha tichuan Reformation chuan a Hmasabera Bible an da a adoda Thurin Creed kan ti te khan oma a pathumna confession an da thin ani chu Reformation tirte atang khan mumal taka theology duan chu poimo zia chu alang ngala Lutheran Reformation khan bulan ron than ta ani Philip Melanchthon khan sangkha zanga somni pakhat khan Lokai Communist ti chuakin Lutheran Systematic Theology ruang am chu aron dina ati chu Hmasabera hi chuan Lutheran Reformation ata na poimo tur thupui bi ka thlang chuaka chung zinga langsar ber chu rin awanga thiam chan tir na kha ani ti chuan zoin apoimo na alang chhozela Melanchthon chuan ti len thul ni na hreta a isu thara lo chuaka chiar tu te mamo phusuk turin thu bela nei anga yani ma se ahma aruanga madin to ngai to lutuk lovin thu then khat ada bel taringot maya athuziak chu duangin a fel fai talawa kumzabi som parukna le som pasari na inkara theological debate lo oma te khan manzui a hlo phata ani hetiang le khabu zul zuya thuziak kan hmudang le chu Lokai Communist Theological Johann Gerhard volume ku aseta cha sangkha zaruk so matanga somni pahni chunga ati chuak kha ani a hengti awang hian Melanchthon systematic theology kha chuan John Calvin Thuziak ang emin hu hang anei lo phata ani John Calvin Institute of the Christian Religion kha reform zirtirna huang chunga mi ani a abu Hmasaber kha mar sangkha zanga somthum paruka Luthera Lezer Catechism zul zuyati chuani abu chung thurem dana le achung thu ama po Calvin khan Luthera Thuziak hi amang tangkai le ani ti ariat thei kumsang kha zanga som paruk khan bupan te in bungruk chi omin ti chu ani a abung Hmasa pali te hi Luthera Catechism zul zuya asiam chu ani
ชุดนี้นะฮิจูกัลวินาสตาสบัวอมลายินสังขัดจังอาสมทุมปกวคานละตินาติชัวนิทุงาเฮฮิจูชุดขัดนาไอคานอเลียทุมไลนะชาตัวบุงสมภาษาริเซตอมโตอบุงภาษาปนิยาเฮียนปะเทียนเชียนนะจุงจางและมิชิงนี่นะจุงจางอดาเฮบากะเฮียนทรินิตี้จุงจางเตทุลุงลุยเลทาร์อินไลจินนะเตซิมนะรินนะอวางาเทียมจันนะเลรวดโลกทุรินบากะคริสเตียนนุนอมเซียเตอดาบอกอบุภาษาอเมริกาละมังจังกายเวียงมาเซอาเจียดานพุงเอโรอดังตะเลมายาตูนัดชวนคาเทกิซิมนิริงตอลวินคริสเตียนรินนะจุงจางเฟลไฟตะกาเจียนะโทมัสควนาซาสุมาเทโลจีอาเตเนนาห่วงขัดดาไทตูรังอันนี้ตัวนี้จุดสุอันหัวตีเลนันนี่เลยเอดิสันนุ่งเบอร์สังขัดจังอาสมงาปกัวติชัวชวนบุงสมเรียดเจตอมตัวสังขัดจังอาสมทุมปรุกาบุงรุกติชวนเนียนขจวนไอ้ทาวเวียวตัวนี้ตุนจุงมีฮิจูเลขบุปลียาเชนะเฮติยังอินเสียมตูปะเทียนเชียดนะตันตูปะเทียนเชียดนะอิสุคริสตาคงไอนากันเตลเวดานปะเทียนินอิสุคริสตาเนนามินช่วยเทนดานกงช่างเตเฮติยังบุลียาเชนนะชันฮีปีเตอร์ลัมบาตา Four Books of the Sentences โจลซุยาอตินิยังไงอันออกมาขาเลขบู Medieval Theology ลาร์ตักไม่น่าเสียค่ะกัลวินขานทุนารตานมังฟูเรงนี่กัลวินชวนปีเตอร์ลัมบาตาทักตัวอินไงอินอเลขบูจู Theological Textbook เราปุยตักไม่ทักตัวไงตีน่าอันยังเอ็มเฮโซนะฮิจูอัจฉริยะกันเชื่อไทยต่อแล้วกันเชื่อเชียนในรถจู Institute ที่ Protestant Reformation กุดชวกปะเทียนทุเจียกันในจีงะหูข้างะเบรนีที่เฮียนี่Hunlai Thuziakaดัง Lutheranism เมลังตัวนั่นเตะZwingli Thuziakaอารอนคุมเนี่ยมันนี่กัทลิกเกาหลีปอ Council of Trent นูขานปะเทียนทัวอินสองเหนัดจู Systematic Theology อันชัวขวาขานกันมุทัยา Protestant Theology อันเมลังตัวน่ะลูกายังค่ะกัทลิกThuziakaมีตั้มตักขานอันไงนั่นเลยมายา Spanish Dominican Theology อันเมลคิอร์กาโนขานกัทลิกไงดานปวนส่วนนั้นเลย Protestant ไงดานเบลเลตนานจังไกเลยนะเสียกันว่าลูกไก่เทโลจีกายจูอธินุกุมทุมาสังขจังอาสมรุปปทุมขานอบุมาสเบอร์ติชูอันนี้อันนัวเอดิสันสมนิปรุกไลอัชวกชุนจมาสเปนปาริยัตอิตาลีปะกัวเยอรมนีปัสสาริฝรั่งเศสปนิติชูอันนี้ทุจิกมีช่างอินเฮติยังจูลซุยเฮียนันติชวกนัวลบกเอนตินันเซราฟิมัสรักเทียสเลเปตรัสเดลอร์กาเตทุจิกค่ะมีตั้มตักส่วนกัทลิกเทโลจีชูอันหุนไลยาโปรเตสแตนติซึมชันเลตนะอันนี้เบรนีอันติจงจิงอันทุรชัวเบอร์นิฟาวจู Roberto Bellarmine นะทุเซียก disputation สังขัดจังอาสมเรียดปรุกาอันติชัวข้านี่ Reformation หุ่นไล่ข้ากูขันห่วงช่วงอินเบย์นะโซสันไลนี่อันอินเงียงเขาหน้าฟังรอจวน theology มาสอนนั่นเลียนตักกันมุทุงหุ่นในเวย์เชตา modern period ขาน theology ชวนเมลดังลำตักตะกรอนมุตาเอพิโซดเลียกันสวยดอนเนีย